ایوار باش تماشاوان هجا ایروازی واره بم جهاد بیازید بو پیشکش کردن خلاک نو جهاد پهوین آرکه مجارا ما ایلو لسر مجارا دهوکی هف پیمانا هاتی امضا کردن دنا بر انجمن اجتماعی کردی و تفگرا جواکا دموکراتیک تفدمه کل دهوکی به چاودری سروک هرما کردستان مسعود بارزانی هات بو امضا کردن اما بهتر زانجاریان لسر وان خالین کل هاتن سراتیا کردن بریا میوان ما محمد علی ابراهیم با ونادوت ناس کردن اندام مکتب سیاسی پدکسی مامسا محمد خیر هاتی بو هف پهوین آرکه دست پیکی دا بنابه خواه و کارمدن آرکه ام پیروز باهی لودگن ویلا هاتنه بهوینه کو ببه بنگه های اکیتیا کردی لرجابای کردستانه سپاسیا وتکن هی پامانک دمکی زیرین دهات دمکی کو ملت کرد نخوشی و خوشی خورتی را در باز بن نخوشی اب ایریشین دا عشین هوانه ایریشت کن سر خاکا کردستان توایی چل باشور و چل روش آوا الحمید برین کرده ایریشت کن سرش بوی تنکرنا ملت کرد و کسی ناو دا و ملت نابنت او کبنت هوی ناو وادت جین ایرو ملت کرد بینه که تا سنگر شرادا براوانیا ملت خواه و ملت نتهوی ناو خودانه براوانیا واد کن و حمایت واد کن وگ حالگی انسانی وگ حالگی مروایی ملت کرد ایرو سنگر دا شری وادا عشی خراب و هوانه دکن دورین خودانه و سربست ملت ما اکریزی اب هی پیمانا نهال دهوگی هات دست نشان کردن جه کیف و خوشی ناملات محمیدانه. اب وق نخوشی خوشیه دام رزراندنا به هی پیمانه نابنا انجمن اجتماعی کرده و تفدم براستی کیف خوشی گلگی مازن سراسری کردستان تایبتی کردستان روش آوا ملت ما پیشاد بی و پیکیف بی پشتی اب ها دام رزراندن هات آوا کردن هات لفهات نابرا هر دو لایندان. بله. اموارن لسر او خالن لفاتن هاتی سکرن سی خالن سرکنن او کرنا لیوگرک سیاسی او کرنا هیزا که هفباش لیوگریا که هفباش دنا برا هر دو آلیان دا دست بکی لیوگر سیاسی امی لسر راست او لیوگر چاوا هاتی دست نشان کرن و چاوا با لسر عرده بله دمك دريج دانوستان ده خواهن طبعا مسألة مفاوضات هذا حوارات هذا هر لايك خوازه وق خوا وق لنيرين خوا بخوازه تشتاق زنج بيش خوراني لي بالتالي هستن كردياتي او بسركت ام جان لفهاتنا لفاجرك سياسي بيكرن دي بيكاني 24 كسا 12 انجمن اجتماعي كردي 12 تفدمي وشاش کسی دیگر وی ببینن پشتی اب انجمن و تفدم وگرن کردستان روش آوا و وحشش کسا بین هل بجارتن آواگی هر دو عالی سر بتفقن يعني وي تشاب او كاسين ون بحثت كان كاسين سر بخانه يعني بسر آلين تفدم و انجمن اجتماعي كردي وانا بله اب حالك توافقي بشي رابطه کمیتین بین آوا کردن کمیتین بیچه کردن نابنا مرجع لوگرا سیاسی دانه اب کمیت مکلف بن چاوا و واقع سهل بجرن حتی به تکلی لوگرا سیاسی بن و اف شش کسین هجی و آواگی هل بجارتن و بیکرنه ممکن پارتین هبجدر و کسین سربخوا بجدر و کسین و لوگری زنگین بگج ملت کردی سوری رانه زنگین بگن کسین بکارن ریوبری و آریکاری ملت کردش و اصلانگیا درخن اف هر شش کسی هوی به بیکانین بریا هل بجارتنه وبحث روشنبيري كردان جهوات ذهبي تفكر جوانين هيزن جوانين كرجي لرجباي كردستان دبيانا ماجي دا بانكربو كو جهه واجي دفيري بري ذهبه حسب واجهات فكرن مستوى بله برد نام دوك انجمن اجتماعي كردي انجمن نام بري سر ساده 55 کسین سربخوا جوا کسین سربخوا کسین روشن بیر تداوین کسین ولات پارێز نه تبلید پارتین سیاسی تبلی بجن خورد هفرزین خورتا تبلی بین و اوین بیجی تقدیر آمدانه خدمت و بیکرنج بوی کسین سر بخواد تبلی بین اج بوی به تربیت زنگین کرن اف ببستا ما وق انجمن اجتماعی کردی تقمیر آمده حواله ما برادر ما تفدم جیوید و علی دا کار بگن خدمت بیکنج بوی داقنا به تربیت زنگین کرن او ریبریان بحثیت کن رجبای کردستان ولی سر چه ریبازی به اگر هم ویژی بین زمان ریبازا خدمات کردیاتی بکرن
خدمت کردستان روجهوا بکرن او آسانگی و نخوشی تدانید حمی بشه خدان مسئله سیاسیت مسئله اجتماعی داد مسئله لشکری دانه افری بریا ها به وق لیوگرگ عفوا لیوگرگ تایبت سرانسری کردستان روجهوا همی آسانگی و نخوشی خواه وگر بردستی لیوگریه او جرسریه مشاکل و نخوشی مرا بدانی یعنی جوی خاله هگرم بجم تمام بونه لفهاتن به تمامی لسر هاتیه کرن یعنی چه دبه گوجار دی بچن روزاوای کردستانی لسر وان 12 کسین دیتر لفهاتن نوی کرن تقدير أمدا أن بجن بلجي إيرو قناخ نوك قناخ خبري وك هولير يك وهولير دو إيرو ملات كرد كتيا آستكي دا يكتي بيوسته يكتي حوجاج ملات كرد تخمين أمدا هر لاك وي بشغلش بوي أي كريزيا كردا جبر هجر أموي نكن أم حميم بيشنو أمي بهاي ودان وك سيداي جگر خوين بيجن هجر كرد نبنيك وهر نيك بيك جا ایرو تقمینا مدام هر کس کی مراجعات خود کن ام هر کس کی لبگری خورش کن ایرو چند قربانی و تضحیات و تنازلات تنافکرن ام جهورا بگنج بوی ام وی اکليزيه چکن تقدیر مدا حوجه و پیوستیا ملت کرد حمیه ایرو اب اکتها به شکرن انجمن اجتماعی کردی او شش کسی ما بحثیت کر یعنی دست نشان کریاوی کیبن نخينا دست نشان كنا أو شاش كسرنا ما دست نشان كنا ونا تبدأ من دست نشان كنا أو كوميتا ما جبرين هاشترا داناس كنا أو كوميت به مكلفة وهر شاش كسا وأواجي هالبجارتني وبين تبلي ليفجري يمكن باش بشان خالديتر رفبرك هبش أو يشابه لبرك هبش حمي أوادانه شريقاتي هبش نابرا موت هبدم إذا وقت أنجمان وقت هبدم أما بهبرا السر أردي كاري خو خباطة خو بكن هبشي کار و چابه یعنی اگر بهتر زلالی لسر بسکن و کنگی کار دست بی بگم یعنی ایج نه و آفیس ورن آوا کرن جبوه که کمیتن تایبت هبن بوه که اگر ام بهتر لسر بخاله راوستن ما مصطفى محمد بله طبعا أفا مسألة حميتي وجراندن أم بشتي وجريان كردستان روج أفا أب لوجريه هر دوزه کسی ایوه پروگرام دانن ایوه برنامج دانن برنامج حمی بشادانه بهویا و لوجریه و ایوه دانن اوجی در فتا دو هیف مره هن حتی مسئله بپکانین هنگل سر ده مسائل هاي بپکانین طبعا دمینه دو وقت دانه ایرو امین کار بیشن الا او لوجری جوات خوب کن واجبات هذا کمیته بدن پکانید و کمیته دا وجا کار خود سر ده بدن پکانین باش امرن خاله زبار حتى هاجي ناكو كي لسر هيا او جي آواگرنا هيزه که هبش بنابر انجمن اجتماعی کردی و تبدمه او دبیجن هيزه من ها هيا لروجاوای کردستان بشیوه کی نراست دبیجن تبلی مبن تشتك واسه هيا دبره وکی چلا هاتن هات يكرن مثلا هذه لشکری برینها نات هات قبول کردن تو حزب آوا کردن تو حزب انچه کردن تو حزب لشکری بکردن حزب جدا قط نات هات قبول کردن هات قبول کردن و چه حزب چه لانگر چه کار بکردن الا بنسها یبا کدا بکردن و حالی داد و جوات دهات او کردن نو ارینیگی آوا کردن حزب بناو انجمن اجتماعی کردی بینچه کردن اب هزین لشکری بناو انجمن به آوا کردن پشتی وگران سردی اب لوگریا سیاسی مهماوی ام او تبدانه رینشتن و جوات بیا بکره بین کردنش بوی داخل دباشکنا و وارها چه رنگی بشه آوایی بپکن آوا هجی دم بیداد روزی بیدا مسئله بین زلال کردن و نشان کردن یعنی مناکو کی لسر وکینینه تخمينا ماذا لازم أنا بجبر بيوست في مرحلة داني أم بكارن چنا كوكي هيجي أم ضرباس كان أم تجاوز أو بكن جبر إيكتيا كردي خمج هر كثيرانه في قناقي ضرباس بشكلنا إيكتيا تنابين لفاتنا تكرن سر في خاك في خاله يعني 3000 بيشمرجين انجمن اجتماعی کردی بيجي هنا چما او ضرباس نبون اگر لفاتنا هات بكره أبجي دمي ويداني لفاتنا بالسربي واري بكرن وقتی پشتی درباز بین اب مسئله و به مناقشه کنن گفتگو کردن لیوگ مرجعیت سیاسی دانه و سر بتفقن چه اوایی هزین انجمن اجتماعی و به آوا کردن اب اتفاق و توافق سر بکردن به مسئله دانه ام هگر لسروی هی بمینن ما مصطفى محمد يعني دبك ودالبن لرجاوای کردستان يعني يبهجي علاوه جدا به لشکری انجمن اجتماعی کردی او دبن علاقه دیده به
یان وی چوابه همه هی هکت بهتر زلال بکه برسبب في برسياري تقدير أمدا حتى نجي سعر دي وقفت وقول سر مسألة نكر أمنها حاليا نكارن حتى أور نشتن بيكرن مسألة كابتش أواي بين أوا كرنا أبجير نشتن قدام هنك دم جراد في نها برسبب نكار بدنا باش اجبو جبجه کرنا وان خالان چه نهات دست نشان کرن بو وکی دم چه قاس اجبو جبجه کرنا وان خالان کمیت اجبو وکی هاتنه دست نشان کرن اف حمی و گرامه پشتی ام وگرن کردستان روجابا کمیتن و وارا حمیادانه چیز لشکری چی اداره ذاتی دا اف کمیت ویلوی در بین آوکرن و کار خلوی در بکرن نابنا انجمنه و نابنا تبدا میدانه نه حاليا بس اتفاق السر وخالامات تبدا اريسركيا وحاضر بنا جناب سروك مسعود برزاني سر وخالا ما اتفاق كيلو اللي بقر جينين تقدير مدى لازم ام تبدا جيرا بشغل وجيرا خدمات بيجنش بوي بسر بكفش بوي بيكانين وخستنا ملاتي ما بجه بياني باش مهندس محمد حامي كاس في كده بيجا تجربه يعني ازمون وان بارتيان ولقال بارتيا بهذه هولي رياك هبو باشي هولي ردو هبو نهاها ام بيجن دهوك ياك اگر بنابدك هنا كاس تخمينه وهي دهوك دوجي احتماله به دهوك سي يعني اون چد بيجن وان كاسان چه گرنتی هيا کو في جاره نوكي هولي رياك بيان دوبا گرنتی جبوه کی تیا کردی رو جبه کردستان في جاره چیه اون چند بيجن گله خوا امد بيجن ايرو قناخ نمك قناخ هوليريك وهولير دو 2012 2013 ايرو ملاتي كرد قناخ كي جلي نازك وزحمت را در باز دبن امد بينن روجانا جلاله وخانقين حتى تبي عفريني وكوبانش واكنامه كرداتي هاتي ديار كنج دنيا حميران چند صدي هزار ملاتي بنابار بينو ونخوشي واصلا را در باز بين تقدير امدا ایرو پیتاویه هر هزن و هر قوت کردی حاضر بو آماده بج بوی وی اکیتی وی اکریزیه بسر بخه لذلك جبر وی کم بجن ایرو دم نوک دم سالم بهورینه هگر ام وی اکیتی بسر نیخن زحمتی و نخوشی ما بین و ام تفدا بهای وی دانن نه ادیتنی لاینک تنی نه طرفک تنی جبر طرفک تنی اثبات کر تاریخيا حمی وارن دنیای دا و ناف کرده طیبتی یک عالی زحمت ملت بار ملت کی هلگره بار ملاتك وزحمتي بسرداتي بده هلجرتن وبكار برانبريا فادا عشان خراب وزحمتي سر ملاتي وقت جنابي سرق دان عسكر انه نام منظمه ارهابيه دولتك ارهابيه وهيزو قوات النفلابي واداني وبردستي واكتن كتن بندستي وادا وفي قوات حميه يريش كان سر ملاتي ما بيتافيا وبيويستجي هر لايكن كردي وهر قوين سياسي دسي ما دسي هذا أبي قونا قدر باسكن روشن بين كردان في أكيد تين زمان إذا بيجي بيجم مهندس محمد دبيجن في جاري هجر عاليين سياسي رجباء كردستان لهب نكرن بلا خابدن باش عاليين سياسي بلا هناك دي رابن جهوا بقرن حتى شا أسيت في نيري راي هجر وين نكاري في جاري لفاتنا كي بكن اون خابدن پاش نباشتره چواد بی تقدیر هذا حق ملاطه هاجر سرکردن و هاجر ریور بر و نلقاسی مرحله بین و نکارن خدمات ملاطه خو بکنش حق ملاطه رخنا و گوتنا و تشتار سر قیاده بیجنج بر ایرو دما گو قیاده بکار ملاطه خو بگین قناخ خوشی و زلالی و آزادی اف مهمه قیادیه هاجر نپیکار بن هاجر نکار بن حق ملاطه وارخنا و گوتنا بیش باشه امی بچه نابرک جارکی دی امرن مجار خبر دام بکن برای تماشاوان هجار نابرک ام جارکی دی ودگر بله تماشاوان هجار جارکی دی ام ودگر مجار خبر دام دکن لگر مستعد محمد علی ابراهیم اندای مکتب سیاسی آب هدکس درباره عالیه کدین هلوستا پارلمان حرم کردستان کو بجوش کی گرم اریکر کو پیشمرگه بچن بریا ترکیه در باسی باجر کوبانه ببکن جبو پیشگیری کوبانه شری داعش بگن هل استوا درباره وکی دا چه بو مستعد محمد بریارک دیروکی هات استاندن دسپیک جناب سروک بریار دا و پیاکر سر برلمانی و برلمان کردستان جیب توایی بالاجماع وکات ناسکرن حمیه ارینیک سرکر اب هات ناسکرن هلوستا هریمه تایبەتی دوێ قۆناغا گرنگ دا ئەو ڕۆلا سەرۆک مەسعود لەیز ئەنۆ بەراوانیا کوردال حەمی سەرانسەری خاکە کوردستانی وش دەربای کوردستانێژی هەر ئێکی کورد کوی درێ بە وەک
تخواز يعني كباري وكردر سلملي جناب سروكي اب هلوستك براستي بجرنجي جلجي كيف خوشي ودل خوشي ملات كردستان توايو تايبتي كردستان روجاوا سرسكنين انه بفي پشتواني في اريكاري حتى جه هنداما جو هزين لشکری ریکن کردستان روجاواش بوی براوانیا کردستان بیان جه كيف خوشي وجه سرفرازي وجه سربلانديه كرد تحسن انه خوينه روجاوا کردستان و نبینی نفلاپی داعش وادانه جبر سروکی که او سروکی بتوایی بخورتایی بحمه هست و امکانیات و طاقات خود دو کردستان و ناف هزی ناف دولتی دانه حتی کاری و عالمها حمیه جافدیری و وابکشینش بوی آریکاریا کردستان روجاوا و تایبتی کوبانه و اب نخوشی و زحمتی سر دهاتن راستی تشت گل گرنگ ایروتری نرد تاریخی دا دنیای دانه انه هزن دولتك ندولت هزي وق اقليمك حتى انها يروجي برياري اقليمي قالك جرى هجر حكومات مركزيه موافقه استدانك وينكر بقلقه سر حالات جيكاري وموقف بصينه وامريكي وتركي راضي بمن هزن لشكري لكن كردستان روجاوا سر مسافه 500 كيلومتر ديرو هرمه ديرو كردستان روجاوا باشور ولكن ويدش بوي براوانيا بي اوا براستي جهه كيف خوشيه وشهنازيه نفتوای ملت كردستان حبيو تايباتي كردستان سوريداني موقفك تازي وبرياره برلمان تاكيد كسر موقفه هل وسا كردياتي براستي فيدر داكم بي ام حسيان انه كرد یک اوای یک موقف یک هلوستوی بکار براوانیا خوابکن وی بکار ایریشن دجمناتی ین خراب و ین نخوشی سر کردت وی بکار براوانیا خوابکن براسی اف دوره سروک مسعود بیرابی و کاری وی کومبینیشی که کاری بالا فراب طیاراب هزا و قوت و آریکاری کش کردارانه برز محمد میکانیزما شاندنا پیشمرگان یعنی هماهنگی لقال واحد كرن درباري بقدر يعني بيشمرقة ويتشوا بتشن قال أو بيشمرقة وبيشمرقة رجباي كرسانة بنيان بيشمرقة باشور من درباري بقدر تشتاق درباري بقدر آگاهی وهنا هم هنجي لقال واحد كرن درباري بقدر أبا آگاهیها بحكم سروك في مسألة كار بيانيا ومسألة نابين إيدي خصوصية كردستان روجاوات ندبين خصوصية خوك سروكين نتوا كرد او دا شغل يو علمتي ما جهاتي كرن علمتي وق مناطق كرد انه مساله هوي بين كرنا طبعا تشتك فرمي ناف وادد منه حكم برياري وانا بحكم برياري برلمان كردستانيا مساله بهترني وادم بس وق يعني وق راغهاندن علمي متى ده هذا كراندن لگو راگاهن پیاده دبیجا نابه او پیشمرگین هاتی پرورده کرن یا روزای کردستان کو او در باسی کوبانه ببه بله مسألة ريكنا مسألة بهذا يعني أجر أم فدقرن خلا لشكريكو جارك دي أم فدقرن هي لفاتنا هذه كرن وق زانيارين ما بهذا بعلم دارة إنه هزين بيجمرجة وهرن وأريني سركرنا وطيبتي صالح مسلم وقام زانياري ما هي يعني موافقا سربي مسألة نقولنا أمناكن مسألة بيجمرجة روجافا أو حاجي طيبتي الخوة ندفيدري وريكنا بيجمرجة بريارة برلمانيا كي بيجمرجة رد كان بچه هزيرت كان بچه قوة رد كان هجمارة وجلجة هندية أبوابات جريدان بريارة وانا بريارة برلمانيا بتر يرو خصوصية هرمية خصوصية أقليمية أو شوارد كان أبوابات جريداية أم بشن عليه جدا هل وستا ناف دولتي درباري كردان دان بتايبتي لكوباني هل وستا وان هاتيا جوهرتن وهل وستا وا چاخوان بتايبتي أمريكا طبعا جلك تازه جهه الرحتي وجملات مرا ملات مجي ناس ناما خدا ناس كرن انه ملات دوار انساني دا دوار مروفاي دا كاري خل حمي بشن كردستاني حمي بارچن كردستاني بو اواي چغل نهاد ناس كرن انه تجيادا تو اليادا انه كرد تهزن كردا اريكاريا تيرورستات كاج بوي نخوشيج ملات مروفي ناف خدا وان جيران خدا بدا كرن اب هاد ناس كرن ايرو ملات كرتواي ناف هزين دولتي وتايبتي امريكا بيزاني انه كرد ملاتن اشتي خوازن بل كرد ملاتن نشر كرن نشر خوازن بس كان براوانيا خبيان
دکارن بروانی خو بگه جوی که صادقاً گوتنی خدا صادقاً مواقف خدا صادقاً دوستی خورانه دکارن احتمال سر بگن امریکی شغورین انه هزین سر ارده بکارن شری و داعشی بگن ایرو حاليا الروج آوا والباشور جغيني كردان هاتن ديتن لذلك أمريكا جي نشاشت ناما خداشون نشاشت آريكاريا خداشون بالعكس یان آسکی انو زانین کرد کارن و مسئله بین ایرود و دمیداد و توقیده کرد کارن شری داعش بگن و جلو مانجی امریکی بلزی هاتن طبعا المسألة كوباني جداي جهري منجي مسألة كوباني جي أو رولك سروك مسعود ليس بانغا وأمريكا وهزينا دولتيرا وأريكرنا تركا وشان بايوندي وتواصل بتركيا لكن حتى أريني هاتا كرن جبوي أف هزهر نويدري جبر أواجي ناس كرن وباشي جو سروك مسعود تيدا شغله جهد الرحتية رخوة إنه أفها صرف وشري وكسن خرابه هوانا بدن كرنا وأو موقفه هاتجي براسي جي راحتيه شو هيك دي اگر هم پرس بكن امريكا جو كردان چت خوازه في قناغه ده امريكا جو كردات خوازه برنبريا واكسن خراب بله واكسن هوانا اف كسن تن كسي ناهلن كرد ايرو ناما خو جنده امريكا وغير امريكاجي انه كردي بكارن كردا بس هيزو قوات نبدا سوادا بكرن چگب كم لابي وادانه كردي بكارن بروانيا خوبگن و بروانيا كسي ناف خداجي وق كسي وق مروين كمنته وق اسانيات واقليات نف كردا كردي بكارن بروانيا خو تبدا بذكرن او هل سر سينوري حلفيناتنا كرد وق شريطك حدودي سر مسافتها 1500 كيلومتر كردا تايبتي ناما خوگن دنيا حمي انه بكارن في سينوره بدن حمادن و پاراستن مامستا محمد قالك دمي ما نمايا امر لسر فيجي برير كردان روشا كردي بريوينها بكوي وادچا بتايبه دفي قونا غيدا تقدير ماذا ايرو درفتاش كردار هات بري كردا الخشيه تبلو نخشي هاتن بيشاما تبلو أبهنابري وشنغال وكوبان وجلولا وخانقين والعفرين والحميدة برين كردي تبلو أو نخشي بس جمرة وكردا تقدير مدى وبري كردا والخشي به إيرو دنجي كردا السرانسري جهاني هات جراندن إيرو كوباني بيوك نغازاكي وهيروشيما لهات إيرو دنجي كردا دنجي كوباني وشنغال الجهاني حمي هات جراندن ملاتق آشتي خاص ملاتق صدي صالة مايد من ظلمي وزوري داني سروي حالدا كردا كاري ناما خوايا إنساني بيجين دنيا حمية تبلو وين خوشي وظلمي و تنكرنا كردا تشقيبل أنظمين منطقي حمية داني ليدي ساني كردا كاري بهالوسط خوايا إنساني بيام روفاي خبد الدس نشان كرن الدنيا حمية ملاتك آشتي خوازن ملاتن كارن بروانيا خبجن ملاتن كارن ملاتن هالوسط وملاتن ناماوا شر خرابة وتيرورستيا وتنكرناوان برسا داوی از اشتباکم بارس محمد به ام بجن رهبری هفبشت نابر انجمن اجتماعی کردی و تفکر جواک دموکراتیک یعنی دی پیشروج ده دی پیشروج سوری ده هر دو آلین سیاسی چت خوازن جو کردان را فدرالیه کنفدرالیه دولت کی خوازن اگر بشوی کی دراس بگه آرمان جاش بو و کی چش بو پیشروج سوریه بله برنامج ما ام وقت انجمن اجتماعی کردی کنگره خدانه ام بین سوریا گی اتحادی فدرالی بله کرد بشک سورینه کرد ملاتگن نتواجن خودی تاریخ خودی فولکلور خودی زمان او ملت هاد و ارینیگ سر بکرن وقت بشک سوری حمی آستی خدا مسائل خدانه کرد شریکی اواکرنا سوریگی ديمقراطي سوري اتحادي فيدرالي هالوسطى ما وقت انجمان اجتماعي كردي اب باش برز محمد علي ابراهيم عندما مكتبه سياسي تمر وجالكس باسيا باش ضربونا دتكن جالكس باس بو ما دموناتا بله تماشوان حجاب في اوي امجان داويا هفهبين اخوا يا اركي كو لسر جيفين دوغي و بيمان هاتي مذاكره دنا انجمن اجتماعي كردي و تفجر جبهه ديمقراطيه تهدم حتى وجه كدين ارشاد وبختار دم باش